Ewura ete say na wo wanyina na usa wanyi but 24 years asre what the Sarah o de hana page our Bible o kwa your Bible kro na bi focus ya kasa precaution up ni bodi apede he o pede he Mami so e mani abre na metia o kwa he sorry Bethel Holy Ghost power. Bethel me yakola na me kobi papa usu tebri me shia no London oh papa radin fa ukrensi yi me yakola na me ko Bethel janze me chia onjia Bethel deliverance Bethel Holy Ghost power peda kosore bodin eyame amenya akon mi kura me Bible sasa mo ame bekan no kura trodo mi nit soro but nyame boa me order breki abaya asambe na dia bedan ma pacho me din de amenya akon baby am free manso kensere na misu adwuma wo manso wa so onsia obi be ko akodi na mananye maje adwuma ibe dina me na je adwuma no mariam musro e ma samson ma David me Goliath e ma Nebukadnezar yo abenya akon abronoma o ma metie wo adawodama ti adwuma ni mu na ayiti se e ka wo m kakra ade chese committee week be committee ade pam na wusuan de ka be ni wo pacha na ye committee wo ma week be abi o se twa apprentice for meeting ntina mpapa nso ode metum no wenfi me biem aw o se na adwuma nyanti no no ni ska na na ma me we ma me so manso abodomo no so ye kua o so ni bi ntina ne ode wa ya asebesu ma ena akwesi asamo aba adwuma mu o ye machine a ye de pamade ese ya na okrakra mu machine pachan aba adwuma mu no de to en madam ni o peme ena mkacho nso madam se woni ready a ne so beboa me de a ena me nso me ni obi antine so pem de a me ne betsena na so madam ne keka ne ma but me oni me chief na o madam no chief ade pam for master binom de adro no fe de de nkra ne brema de mo ya o no mo ko mo gu adrom no yo ibedru ho madam no beje ne boy no kora enche bedru wo de kasa ka so ne mbetana na msisa de ne gise obehu mabusia because me pese me do be sie na echanyin sen beba na me ho be kire kesa wo nwa adwuma no nyin sen ho ena ka sisa de ne obeba be ye me ho ade ena me de ne ko fi ko kire busia na so e de adwuma pacho me obi machine say ya na da ben obi machine say ya ya wurade yo ka say nti me de ne ko kire busia na obeye me ho ade de me ko tena manso agresu nti eti agresu obeye wo ho ade kama wa mo ansu adwuma no ti e ko agresu mo na me ka kire nsabrasa ma me pacho me pese me su adwuma no na me pese me to aso na o se ba bia me wone de e kwa awanti no ya na ka ho de ka beba o me se ahaya do mo fa me nti no o de mbetum ahaya ama ye ne na ye ko hu madam no madam ne ka se metim aba sa ta mo no asua anya san ansa na ye walo okay nti na enfa se srete pam de srete ya na ebunum ne ade de kwase abi di machi ne papa ye no de unim ne housewife no yo na ka de aka nti wade me ko che madam no ena me ka se ne ofa metum no se metento peace ka no de ko tua madam ne ka na mesu adwuma ena mesu timenene tina nyinsan ba na mkache so brasa manyinsan obi a wasue wusu adwuma no wa ma ho ban so asamwane so every pair machine no ne pair chi bawe no ono so ansa na dwo ado roba mu dia sabi di jimini boy hele ya bibi mu say ko ma ha mu die say free boy enti mega chonse nyisa aba no so nyisa aba de ayede nyame ase na de no oni ba o ba
ayo nti mu won dem anko hospital nti me be wa kono ba be 3 months am kache nsem pese me ko hospital na me ko hwede menya na o ma me 100 cedi na me de koye nti me de koye eni oba fefe manti dru a mo se me nsama nti manti dru ye no na o so ma me ska woni ska de be ma me ana me kache woni ska de be ma me se nti na de se me ne ye ntokon nti na sister bi be ye fe ne sister abla na sister abla ye se kwase wanyu mo bi be wi a mpese obehwe na mana ko hospital na otu nboto mu yi 70 cedi no de ma me sata no akwa wade ne nya sei na makwa wale na menya 1 year enkranke to nyina kokwa enwale bone enkranke 20 kwa nwale bone ntele nti afide o kwa adwuma na no akra me ama na memba fio na menya adwuma pop mass nti no memba obeko be ye machines factory bi afa no medi 1 week ho na miss kuma si de wana onim no ho no ma awokotena ho di 1 week osi an meda obi store enim na misi yo ene nyame nka ho netimi ye adwuma osi yo ti ade china me friend bi sani ska osi me ni bi wasi ko ni no so mo na ti bank ya no ti na ha me pa ti me pia bonte na me de ko to ma me nua ni o ma me sa de wo ura o ma me ni abre wati your friend is say Veronica Vero jawai kuku jando name wa ba to ma me nua ni no ma me nua ni se me nya aboto na ne be kasa nti na me pia na me hwehwe ba bi owo na ne na afofo no ye adwuma ne ponso na o sa ye okada na okada fa nka chem se oni ge bi ti o abole manso abole nti e ba sa me ko manso abole ho no mo me ko na wono no ko adwuma na ga ni na wona ga ne fense we yela ba ha o se we yere be me yere be na o se nya we yele na ne ti wa gross o se ama na o se ha o se o mpa se bi hwie ngu ne so ti e ho no na amen ena me san da me ni ba nti ne nsu o tonti na nike ba bi o mo yema buru na bla na che efre me sa me mbla metena se ne nsu ne to menyam ti me kwotena ho ma nsu ne tiye ena me san ba efe ti me ba efe na wa ba na eda ne de one me de ntokwa de yakun sade nti na me ma onya ne ga na me ma kwa akose ne line ena me de me twa ma asem so ti me twa ma asem so ti me nya 6 months na me ka chen se esi ameta mo ya so ewenti na o ma miska na me fa nko penuoma o so ni ska de be mame ti na ha na me de to mame ni se mama me so ka bi mame na bra sa mama miska nko ta wo hunuoma o so mame na ma asamwa no mfie sen ba cho be na be 40 years na ni afide by o ti enti no hu na yo kokro akola 20 na akofa 40 na wuro no hu ne hwa feza ne ko do wuro no hu ne hwa he wansuru empani hwa sa no hey wa mohu wansuro ama amo wasubo yo yankwe enti me de to maame enu na maame je number no se aso de me so kakra bi obenya ma mbani bia aboa na oga che maame se aso me ha ho na akra no obewu aka oba ne yem enti ha ho enti ye na maame ka se ama wati asema ba ma na eka nti na ha me na me de me twa ma asam so na me tena ho no ma no tukotena na mpana no ho wa abole nti me nya 7 months na force sa akra no peso oba nti na wa aka me na unyi ni se wa na akono maduru me pa cha ma no maduru nti me na me ka che nse me yasi ya me ya nti no o ma me nko hospital so oni sika bia nti na ha me sister abana no o ye fi nti ne dua bi si o mu fi ho no na sister abana no so awo foforo timiko so dua no moto adonko na afede mu se nsuo bi kume oba penfo na akoto adonko se de be yanka ebe tweme na me ho atomi kakra nti meto adonko na sister abraka se be ya wo na aka nti me nko hospital ye friend wo so on de on ba ya me yemfa me nko hospital ye nja me na maame na o maame na me chere on de on pene maame ntena fi wonu mo joto ana wonu mo hwi debi enkwanki to amu akukudro ni abadanfo tete wo yo na maame ne se on de on pene maame ntena han mo bi di hye kina nkoma me wu antone so na maame ne ma ye de me call hospital ti ye de me call hospital ne ye ko check me ye se meta mu so nti menya 7 months nti me hye mo ho so se de akra ne mba nya sa ye de akra ne be hye machine ana me se madam enya me nti ye de ho ne ye de mfra masisi me so nti me di 1 week wo ho no mo ti me di 1 week na still na akra ne mba na wo frame ka che nti se me anyi me ho a meda ho aprapra ho no mo ti na ha me na me ka che doctor ne se me ka che doctor ne se wo yi me na o se nya ako me hwe de wo ye ya wo ho nto na me se doctor me ho to mo de yi me na me nko fi nto yi me ya wada ti ya wada de anadwen de manda
nti me ba fie na me ka kire ne se me kom maame wo so mfa me kom maame na maame pa na chewa so ndo mfa me mbla ana ode me si moto su ko ho no mo awo manso abodom nti me ko abodom me ko fie da nti fie da na nwumle no ana me wo ye nti me wo ye na wo ya ba ye hwa o senese no itinya nkratiri nti me wo ye na ana maame friend so onfa nuoma wa na wo mbachani ani awototete wa tete masi ante eni abie oso ba itie nuodu enti me wo ye na maame mo friend so onfa nuoma mbrem tu no hu nuoma onfa me because wa anto nuoma bia ma nti sister bi wo ye nchane a friend sister course nti wo de na wo hu nuoma maame na me shira no na me mpese megu nanimu ati nti me friend me pe bi gya na friend se bless am bag na ade be ye me ho ade no enuoma wo nti tam ne fa breme ena ode ba nti ode ba ye no ena o ka kire maame m se o maame nua no ho no ye fe na nti nya me che no ono no be hwe me nti no be so sa ade me kwa grace mu ho no na me si yo mate so wo so wo maame ho no wo de me kwa de na ye nkwe odo nti o be se de na chi abawu ena ode me ko manso grace nti ode me ko manso grace mu na me ne ti ho me nua ba ko na be hwe me ye fe na maame o be hwe me kama ende me nua no wonde no wo ye na sede kama nti me nua ne nya 3 months no okoye 3 months ni muna ana sorry for ebeye madoye me free battle for pacha da me free cancel ho ne de me ba grace me ko asori na efen Pentecostal Life Church na me nhira wo nti me ombeye madoye nti ombeye madoye na me ka chense brasa ma sorry for ebeye madoye me na na edi nuoma na we ba ele ne nuoma de ba me na na di ye nti me pesa me ko de nyame asmenya 3 months de o so oni ska de beton to mama me de akwa asori na me su yi sa tam no watimoko kanokro pacha no anti ye no nyanti ye enti me ya no maami bedwale na na me ka chense mami sisi menya 3 months asori for nso ba e mado enti me na oba ne kai na wanti ase enti me se onko ne ba ne kasa na nko ontonto ma bi mami na me fa nko da nyame ase na wo frɛ na ba no ne kasa wo ka kire ne maami ne sisi ontonto ma de mami ko asole na agrada nse ono na pampam na ma ahon maami ne bufuye na maami ne se ndi obenya ato ma agrada na nya eje so pampam na wo ka kire maami ne se agrada ya ne papa nti wonya ne hwe ene ye twaso nti ye twaso no mama ankwa asole man kwada nyame ase no ana msisa ade a minti mene ne ntira bi me kom maame mo ho no mo ti me kom maame mo ho no mo ti me ko ba na wayi ne nuoma afiri dan mo kom anso abole akota ne girl so nti me ba ya no ana msida minti na se nti mesa kom papa mo na me kom papa mo na me papa ne na ba abrusu mo ye ba ya no wo boaboa no na oyi ne nkonwa nti wo ye ne ne tena ase ne ebisa nsa akora no hwe no wo so hwe na me so hwe no chinchina wo so hwe no asam na ye twan se amenya ako edi na asi sisi amami se won sha akora no awade na gu awale ndi egu mezi ntime ne ntebe ntime de ne sa akoma no won sha akora fi se me wo ibesi sam no ntontade ma akora ne bi akora na nyasen akora ne ko 2.5 year won sha akora no on tompa bo ma akora ntontade ma akora na chop money di o ma mo bi akora ne chop mba me friend bisana no odidi matam ena no ya wada na me ba ha no no em so tie enti me ho no na me friend ka chense sisi akora no hia nuoma wo so ntoto mame enti me wo ho no na wo friend Sunday no enwumre no ho no na me hu se message bi aba mfozo kran 5 million wase o friend wa send 5 million ama me se me fa ngoto akora no nuoma na ge no ne te no baba abuntu o hwe ge ne ba no ana me se 5 million efi se me no wotra be sisa amre wonto nuoma ma akora no wo bi paguo nkofo hye ne so mo mpa na mo de ama me ama je fa hye o pa je ma oba no me ni binti na ma de ama me ba na wo se wo ye de adwuma mami me ye ho no mo ba bia me wo no ka ba ho no ma ni ye nuoma container te ba ho no ma ni ye bi mba dia wo ba isa ne ho achefa ne ko ma me na ko ye adwuma mami me de akra no me friend ma me ka chen so ma me fa akra ma me se me pes ka 6 million bla no fa akra no to school because no na wo ye mami me ni ska me de 5 million no de bre wo na de na fa nkoma no kotum na me pepe bi ni okumase mami me de na kwa wasi adwuma no wonya bla fa akra no wo akra no ntane chenti me fa akra no to school de bia ye 180 aka 2 cd na 20 cd minsu minyanya adwuma nya ya minya ses kan fa ma no ne se be ma no so so wo hwe ne mpna bai wo ba ne dai mami mumbo entina mde abasa mo ame no sha kura de pimba mo hajino akola wo ko su adwuma wa nya obi aba ma okora machine ne mfra hin na machine hwe wo ma ne santu ya
wotu ye we de we a wo kasa wadwene mu do enso em say ye die hu nyansa edie hu pride ye wo be hu pa wan no hello me pa chonwa azama kokote ma he ya na me pa chonwa ya ye frame wo hini ni me ya adwuma Sompa TV so the first time oh hini ni me ya adwuma Sompa TV so Kumase sorry me ka se free Sompa TV Kumase yo ababa wo tuntum yo se frɛ na amenya akon ya wo se em se woni ne ware ya wale ani ni ho na nasem nyina etietia so pese ode akola ne koto school na wonya kwan be Kumase be ye adwuma eti wada wo ye musaw wo ba no wo ye ne den nkrofo nta de dada ene wo mo sha na wo de ama ne ba no ensam a hokeka na aniwu ene se me fira se na nasam wo be ne den ore bako abayar mi ware ne yere nwa de o fa ni o ka so shango fo pa gona boa o da ba tibani mto yen sika koto school fees na no na me 5 million wiki ya na me 5 million ma no waka antini akwa ni so beti ya da so de ma de ba bremi ana se o lo ba ro beti ma kwa tietia on family na wa fa ne ma o yire no no o che no me am ko so no ma na me hwa akura no ko me na ka no papa tna ka tem ko police so manso I grow ama wiki bi na man 2 million what from so yin eska ana me nya abotre na juma na baby am ye no nya eska nke nya na me nya 5 million me 2 mu e ma wo me pa cho asamwa wo se 2 million bia wo boa na wo ma ne 2 million bia wo te ama e no kure what boy e what just want who ni problem why wo boa asamwa wo ma miska bia me bisa wo be de o sia me tini ne police ko na kata bi o kasa wo e bi ko asa kwa na mo ma me mu na o no ma me mu na o cancel so wo diska bi ma me e ti ane ti o di ma do o di aga ne won tena drum da bi say no wo so anfa wo ba 2.5 years ne mra wo no ba ma di obeda ho ba ma me tie wo di akwa ko no nya wani ya wo ba to ne kuna me so da na o ki me bo so no ma fa me ya me ga bo fra na Blessa mama jina so ne afra me papa se me de akra na ba hobo so me da me ni wo papa ni kaka me no papa no ma ni kaka because e me na ware ye na ware no go ye no papa ye obi e wo ma wo pa nyini ye wo te ko di go fo atam no na ba ware te mo njimani e ti me ni obi ye ni ntina se wo ba ta wo to wa ba ni wo papa pa na bra me ana fa me ko so se after na busu mi yam go church kan to dia bio asamu akola no nu said ya uti no Ghana mramu na agire onye fie nwotwe etiro sa wo ya wasede na ode ni koto school na kwa ama no okodi pa no ode boawa esosom mesrawo eno ne beboa mane fa kra ni koto school na ama ni su nkodi pa because anya nko an sesa wo hwe no eso anu so ya adwuma no boawo na se wan fa kra na nko school ma obere no boawo ba me mate afi eti mesrawo da bai wada woroma se dia ko yan se kare no so yin na me 5 million man me me de o hia se ya oka ame pa cho ama wo si school no msi de bi on beje sei de bi o mso meje 180 wo si de bi a o msi on beje 18 cedis ba bi odi akra no be ko school no da bi o meje 18 cedis kuro be so na de ne ko no me de ne ko ma me o manso abodom wo sin ko de ne ko ma ne ma me o manso abodom na school na ne ma me de o de ne ko tum no o msi every day 18 cedi na wo benya se wunya nso a manu de wa akọ na nka kopɛ de wo wa ho den no ebetimi wa ya samwa na fa ne tim no nkodi pa na won so wo moa why me pa to mate no be dura won fra me na mesia no be bia o pe bia wa etu wa mlada be me pa cho wada wuro mana na hwemani na ada o benya ho no me to betimi ma me na ko school na kwa no ba me ha o me na makata yo ene me sira wa wo beba nyambo a eju ada why me pa to mate me da so ja me sira bia wo je duru ha me de fo asem fi na asa mo me da se wate so anya obuo ni ni dia ma me so me da se pa yo bye bye tu de ko juada no ko duru a fre na na brampa ewura wachi mutie gu aye katomufo a montie fe na me ba so en kwanke tu adi matoto adwumam ma ha mu de akira tie esima ejinam adwai ma na so soja lafia de adwai dia munni mu ano no wa hwe adwuma no
once all the new green him half currency abete TV so wo ban so anu ne sen we big stage cha wow ya tumfu ba bia muntie kasabri wa pon ho wo madam no keka wo ma be ma no wo ene chief no so apon ne ho wa pon ne ho yo ena wo so na wo TV so no